Vuin March ni som pani sang ni som ni panga ni lai ni chibai le vekule BSF sipai pathum anthi Manipurah chet swalna thlenga mi soman hliam TMB News Network Imphal March ni som pani sang ni som ni panga tanga thudon nei na tarlan danin Sinapati district ka an chwana truck a chet swala wangin amuna BSF jawan pathum anthi a midang pariat na takin an hliam pahnih dang an ombok ni in official te chuan an soi accident hi changubung khwa a athlenga mi somthum pasari phurtu chak chu kongthuk taka atlani in official chuan a soi district hospital Sinapati a hian mithirwang hi da ani to ti official chuan a soya michen khatte din mun chu a thalo hle ti an soi heti la hian governor Ajay Kumar Bala chuan he thil thleng chungchanga hian thu soin he thil thleng hi alung chhiat thlak tak zeta van duaina na satak a thlen thu a soi thu chwa siamin Raj Bhavan Imphal chuan Manipur governor Ajay Kumar Bala chuan Changopung khwa Sinapati district ka BSF mi pathum nu na chana hmuna chhiatna rap thlak tak thleng chuan ati lungai hle thu a soi chhuaka mithi chungte atorpi tak zet thu a soya hliam tuar te chu rang taka damle thwai turin adu ani ti in Raj Bhavan thu chwa chuan atarlang Kuki people's historic perspective tuna Manipur baina ommek hi India Myanmar le Bangladesh sa indigenous ethnic group Kuki mi te chuan heram bial pathuma hian history a ngong thui tak an nei ani India mar chaklama culture namzia ranga nasatakin an tholoka history thuk tak a omchung po in tunha ya Kuki mi te chanchina diklo taka beina an tok chhaumeka Manipurah Kuki le meite khutlang namle namin karabuaina chuak mek chu politics lama in beina mai anilawa ram identity le historical narrative chungchanga in hialna zung akai thuk le he thuzia khian Kuki mi te chanchin an rohlu omrengte le tuna an har sanna an to mek te chu chui chwa atumani the Kuki people historic significance and regional identity tunmalema chang to kha Kuki mi te hi India mar chak Myanmar le Bangladesh a nampoi motak anlo ni to china tunma chang to khan India ram Manipur Nagaland le Mizoram atlang ram hunte ba ka Myanmar ram then khata po anlo om to ni anpi le pu te ram chu azaw hle a marlama nagatlang tunga changin chimlama Myanmar khopui Sandui district thlengin chaklama mitha luye changa khotlanglama Bay of Bengal thlengin a huamani heng bialte hi Kuki mi te ni na tan chuan apoi mo hle a Colonial enroll ma atang to khan an culture le anram op china chinchia anni early references and historical records Kuki mi te chanchin soi masakna ber chu Taranat's history of Buddhism in India bung somthum pakwa alanga chuta chuan Kuki country ti chu tarlanani a chu chuan he biala Kuki mi te chanchin lui tak atar langani British historical document te poin an thlopa he wanghian Indian Historical Records Commission in kumsa khazakwa somni panga tang khan an thu boy ngei tuana a anei ta ani kha an thu boy an ngei tuana khan Manipur chu Kuki tlang ramzau takin a hwal velani ti in an soya kumsa khazasari somruk pathum khan British commander Swinton a chuan mekli Manipur-ah an zinna hebial hi Kuki kokhi tlang lian tak tak marlam chimlam le chaklama Kuki tlang ten ahwala khotlang lama buram puta lui thlengin ahwam ti chu asoya adang zong chu tlang mi te hill country mel maramani ti in asoi Dr. George Abraham Gersonan Linguistic Survey of India sangkhazakwa pali chuan Kuki mi te ramri asoi belebok Gerson soidan chuan anram zawzong chu marlama naga hill satanga chimlama Myanmar khopui Sandui district thlengin azawa khochaklama mitha lui atangin khotlanglama Bay of Bengal thlengin a oni he document hian British colonization ma in Kuki mi te hian an pile pu te atang to in ramzau tak an nei dan chiang taka tarlan na ape ani Kuki Hills and their importance British Colonial hun lai khan British Kuki Hills map of sakhazakwa pasari chuan Kuki mi te ramri territorial claims diktak chu ati chiang le zwala map hian Kuki Hills hi division lian palia achena chungte chu chasat Mompi Lonpi Jampi le Haukip reserve land te anni a chungte chu tunthlenga Kuki identity le ram op ro rel chinna in op chinna atana poimo takan lani heba ka hian he hun chung hian Kuki state of Manlun Guite Singsong Thangsing le
dampi te po an tel bok. The Kuki Peoples and British Colonial Encounter. Kuki mi te hi British Colonial daudal na konga an thokrim hle a an rambial thunei na le an nam hum him na atan an beina sa hle. British Colonial hun lai khan Kuki mi te chuan British thunei na chu an daudal fawa abi takin kumzabi som pakwa na le som ni na chuan an ram le nun phung hum him nan an daudal thina ni. The Kuki Uprising of 1917 to 1919. Kuki mi te hian kumsa khazakwa som pasare tanga sang khazakwa som pakwa a Kuki helna Anglo Kuki war tia hriat boka khan British Colonial ro rel na daudal na le dauna konga nasa takin sul nu an hu chia he hi India ram puma British lel ram daudal na nasa zoka atel na ani he helna hi mani intun nun na atana be na mai nilavin an nam nun phung le ram hum hal tura be na ni a Kuki har thar na hi ram dang thunei na laka an kun du lo na le obbe an du lo na chin chana ani. The Kuki people's contribution to Indian independence movement. Kuki mi ten India ramin zalen na an nei theina tura an tholok zia. Kumsa khazakwa somli chawa khan Subhash Chandra Bose kai shwana hnuaya Kuki mi te chu India zalen na swalna hian an tel le a British colonialism dauna konga Indian National Army INA an soma INA Kuki mi te tel na hi an twal chung hlong na tur chau nilavin India ram zalen na swalna atana anin pek na tilang tu ani. The current crisis in Manipur. Tuna Manipurah Kuki le mai te khutlang in karaboy na ommek hi hebia la historical kai noit nen hian a in som tlatani. Tunhaya Manipurah Kuki le mai te khutlang in karaboy na hi anasa zwal le hle a. Achan ber chu ram ron op thunun le historical thil thleng chungchang in hialna a omwangani. Land grabbing politics and fight for autonomy. He ram opian politics alwa a ram oplama in beina thleng ta ani. He boina thlen tu ber pakhat chu ram nei le ram ri thunun chungchang a boina ni. Kuki mi te hian an nam dana chuan Manipur tlang ram hun an lu a. Chuti line mai te community te chuan Phaizol Valley an lu thunga. He rama anin nga na hian tunma chang to in politics a thunei na an nei to ni. Tuna hian mai te khutlang chuan tlang ram hun sang sanga thunei na siaman tuma. Mase he hi tunma chang to in Kuki ram bial chung le ram opchin alo ni to ni. Heng tlang ram la kan tu na politics hian boina ti zwala ale lam pu in zo na anin zo ta he an ram zon tumna hian mei te te hi an thiam lo hle. India rama Manipur in som khom tier tu Manipur merger agreement 1949 swan tribal chief te emo an ram ria te boina engma soy omlawa chu wang chuan tuna hian Kuki mi te nam nun phung ram bial opchin te chu an ron chu boini in a hriat thei chu wangin tuna boina hi an culture le territorial identity hum him tura Kuki te belet na ani. The attack on Kuki history and cultural identity. Kuki te hian an history le an namzia ranglan chwa tirna a beina an tok mek ani. Ram boina tilawa chuan Kuki mi te hian an chanchin le an ni na historical and cultural identity ti bawimo ti chhiate motumna an machon mek zela mei te khutlang le pon lam thil then khat chuan Kuki mi te chanchin hi ti topemo ti danglame mo an tumani. Kumsang ni a Manipur state thil hui da chatna a kang mei chwa ka wang khan historical document poimo tak tak te ti chat ani na hian Kuki history hum haldu na konga na satakin har tharna athlena mase Kuki mi te hun kal to chungchanga thudik chu Manipur pona document mangin ala omrenga heng thulak na te hian an chanchin chu khovel sia ta pholang me kani. The role of media and representation. Media le an IO2 te chanvo sang sang hi poimo hle in nyal nakal zela hian media sang sang te hian Kuki le mei te inkar boina chungchanga in zirtir na chiam na le thu chwa manga in shil sha na konga mun poimo tak an changani mase video man ani hian tun huna tan chau ani ti sha da poimo a an man dan chu YouTube fair use policy hnuaya section 107 anginani heng video te hi zirtir na le sha tir na ata na man chin ani. Thutluk na Kuki mi te chakna thuruk Kuki mi te chanchin hi an tharau chelna chakna nget takte shar rengna ani kumzabi tam tak chung chu Coloniala ti du dana te bial inkara boina te lenun phung ti top sakte po ni se Kuki khutlang chuan aram rohlu le identity an hum himna nget takin an chang rengani tuna boina chuang me khian Manipur rama Kuki te din hun adi chiang le zwal zoka an dikna anram ople namsia rang hum himna konga na satakin an beilet me kani
Kuki le mei te khutlang in kara buaina a omzela wangin he buaina chanchin awang hian history a thil thleng hriat hiam hi apoimo a Kuki mi te rambial le an cultural hum him an tumna te hi hriat hiam apoimo hle Kuki mi ten zalin na an hmu theina tura an beina chante an ram ro rel na an dodal na chante an chanchin le an omzel dan te chu ngai tha thei anilawa Kuki ho chanchin hriat puina mangchawin mi ten Manipur har sana ommek le la omzel thei tur hi an chingfel thei ani disclaimer he thuziak hi lenin hau ke pa thuziak le Kuki mi te chanchin ziak na atangala kani Kuki Alliance chuan Manipur DGP hlui thusoi dengkhong tak chu an hnola NPP shrai tu te hne changin a chan na an phut March ni som panhi sangni somni panga Kuki Alliance for Nampi Awakening kanam chuan Manipur Pradesh MPP President le DGP hlui Yamnam Joy Kumar Singan Kuki ste ahwat na thusoi chu asoi sela athusoi dan hian atithin urmai ani lawa Kuki mi telaka in huat na tur thu apuan chwa na ani anti Kuki polti hian National People's Party achangin chanlet ngalan phutani NPP party a Manipur president in Kuki te huat na nasataka nei thu asoi chu an thlopem ani lole adin huna tang hian an chwale chwalo tur ashilem ti in thu an zot le tani NPP hi angoi reng chuan Kuki mi te hnam ti du dana kal zela inrol na anga ngai ani ang antibok Kuki group chuan DGP hlui thusoi chuan kan khutlang laka namnun phung ti chak tu in ngai hlut na le in huat na thleng thei laka kan lo campaign thin na kha ati chhle ni nan soye Director General of Police Luyin he thu asoya wang hian politician hlo cham takani tani anti a Joy Kumar chu DGP tangin a chol to a sarkar thun hwaya om to lo tuna chuan India khwale tui chungchanga zalen takin thunei na anei ta a an khutlang nge puin India dodal na anlo nei to na chu hunrei takachang khan alo om to chung puin heng in bum na thu soite hi langsar jok thei anilo anti a kum tam tak chung chu mai te ro rel to polte chuan an mani chawa Manipur om turin thutluk na siam theina nei ang mai in an che ani hei hian Kuki le nam tlem jok te dan puin a hum him na te ati chia a nam dikna ati topa Manipur chu mi sang le nam sang te tan mun lo om tak din huna an chan tira kan chen in an hala khwa tam tak an ti chia a chu taw chuan mi sang tam tak an oma state chung chu dan le thupek om lo na hmuna an mani chuan an chan tir ta ni ti in an soye Joy Kumar Singh kuta hian thisen chwa chak na om nia soyin Kuki Alliance chuan DGP ani angin ami te zinga po in ma chhon na lem zatam tak siam mangin ming chiat na hlo chhuak ti an soi he athil ti wang hian an finance minister chanvo chu atimwal phawa ani na an hle saka chuti chungchuan Kuki ste chu India constitutional rights chungchanga zirtirna alapingam thawani ti in antarlang chutiang record mol phau thak tak nei tu chuan khoya nge an omang ti soiturin dikna chanvo anei lawa athu soi hi ngai twana film lawa tanga chuak mai ani meite in rel bol nei na tum dik tak chu a phau langa anin nga na dik tak nilavin hei himinol puina an ngai dan po ani ti in an soya Kuki mi te hi Myanmar an kal don lawa an son chwa ke mo chwa ani don lo atibok Kuki mi te hi heram mi le sa dik tak an ni thon soya an nem het bokani an chanchin hi tuna state of Manipur mi le sa ani na nen hian ain rem thlapani British record ta chuan Manipur in Indian Union azom made to khan heng tlanga hian Kuki te anom ti an nem het to a Anglo Kuki War 1917 to 1919 hi he Manipur ram sang te humhim tura an be na ani a Myanmar nilavin tuna Manipur-ah nge hian he indo na hi athlengani India sarkar laka hel hi meitei helpol te an ni a Kuki mi te nilavin Myanmar ral thuam kengin hunrei tak chung chu omin India security force te an beya he thila hian tuemu chuan zona an siamani chuan hei hi thudikani ti in Kuki Alliance te chuan an soi kongpui dan chungchanga chuan Kuki group chuan Kukis Havi National Highway an dangnia an soi chu an nol boka highway ti hi thil poimo le service poimo tak tak te tan in hong rengani civil te chunga po kongpui dan hi aum ngai lawa eitur fuel le damdoi lama tranpuina supply po danin aum ngai lo in kalpo na nei du lo tu chu Kuki kho hal tum tu kan mi te ti hlum tum tu khovel clear thei tura kan mei chia te sarwa ka kongzo pui tu mei te hel ho ral thuam keng te chawan ni ti in an soi sarkarin ral thuam ruk bo zong te alak let le a
thil thleng chi hrang hrang te ti hlo om zwal thei tur mi pui tharum thona wanga an mi le sa te torna te hel havin tharum thona an nei le ral thuam sangruk chuang an nei te mi pui ril ru hne thei tu mi puya tharum thona rap thlak tak tak te an ti bo ma lo chuan ku ki ho himna turin min ti boral tum tu te chu thudik lo le politics lama an ti bai theina tura an do dal zel don ani ti nan soibok Cookie Alliance for Nampi Awakening kanam chuan Manipur roi tu te chuan cookies te dik na chan vo an hniala an thun hwai rol na nor lui tumin engkim an ti chunzom zel ni in an pu boka chu wang chuan du thlan tur an nei to lo ni nan soi cookie mi te chuan min ti bo tum na in rel bol na hnuaya kanom du lawa kan ram chunga pon lammi angamin mutu te thunun na hnuaya kun hi kan du to lawani an ti a intention na hi atul mai ni lavin ti ngei turani ti in Cookie Alliance te chuan an soya malam pan na kong om chun chu mai te ti du da na laka an mani chanvo an lak shana an mani in sin fel na mun nei ani thu an soinon le ani Cookie mi te hi helai muna om reng turin an ding hetlata politician lo chamte hne na tangin thupe kan la don lawa helai mun hi hum him zel ani anga helai muna kanom na tur hian a phal na kan mamo lo eng ang poin min vowe mo huat na thu tam tak chak chuak ma se chu chuan thudik chu a thlak danglam don chuang lo ti in antar langbok Cookie Village Volunteers te chuan cookie te thil phut sang sang ngai sak lawa nol zel ani chuan ral thuam hanga be ani tur thu chungchanga vo khana thu an soi March ni som pani sang ni som ni panga chanchin thar report Cookie Village Volunteers Eastern Zone chuan Manipur Phai Valley District ka state ral thuam da na changa an ruk bonia soi ral thuam changkang tak tak ral thuam sang ruk chuang set te chu peklet le vek an phut ani Cookie community te chu mani sahimna wanga invena chan hun siam defensive positiona an la om reng ni in an soya mase sarkar lai pui chuan dan te chiama thunei na shan neya administration emo union territory shan siam tura an thil phut te angai tha chun zom zel ani chuan be pui thak nan nei mai thei turin anin pe reng ti in an vau khana thu an soyani volunteer te hian Cookie group te rilho manga sum dona nena in som tir nia pu ani na chu an nol mak bok heng an puna sang sang ai chuan PLA KYKL KCP le UNLF te hi Myanmar le Imphal Valley changa rilho manga sum dona thunun tua an pu let zokani heng an puna sang sang thuleng wak te hi Manipur political leadership ten aruka an thil ti thlopna nena an be na mai ni in an soya heng aruka thil ti china hian en Biren Singh le state minister dangte po antil Cookie mi te chuan mei ni thum sang ni somni pathuma changa mei te ten an thil ti chiat na satak chu antar langa an thu chwa chuan arambai tengol kai shrai mei te mi pui te chuan Imphala kaushan biak in sanhe chuang le in sang tam takan hala hei wang hian mi zanhi chuang an thi a hliam tor tam tak anom bok an ti a Manipur-ah nam sang sang internet chu tuna chuan ti danglam theilavin a om to ti thu puangin volunteer te chuan India sarkar hne na shiatir na hnungber an pe a meite nam tam jok nen hian taksa rilru le tharau lama kanin chen to ani chu wangin central sarkar chu Cookie ta na administration shan pengal turin kan nge na ni Manipur changa politics sa intention na hi chinfelani ma chuan kan kutle ke te kan da don lawani antibok India sarkarin an thil phut a chan lawa wangin boina a chuak na sa hle volunteer de chuan mani in rel bol na atana an dil na chu ngai sak lovin a omani chuan anin be na chun zom anin pe thu an soi chianga Manipur din hundang lam to tak chuan chiat na na sale zwal a thlen don ani anti Churachanpur kangpok pi ya chuan kongpui te chu dan alani renga Union Home Ministry le Cookie Group 10 in biak na an nei chan March ni som pan he sang ni som ni panga Ministry of Home Affairs MHA official te chu thole ni March ni som pakhat sang ni som ni panga khan Churachanpur an thlenga Cookie thunun na hnuaya om district chu economic thil sang sanga kal theina tan lir thei engpo kal thei turin honle thwai tumani a March ni riata tharum thona boina cho chwa ania changin ni thum hnuwa MHA team te chuan Hill district ka Cookie council te nen in biak na nei turin an thleng ve thei shamani hei hi achan chu kongpui zongzong dan ani wangni in an soi heti mek lai hian sum don na lir thei tlan dan chu nili chungzet kangpok pi le Churachanpura ti hian ti to pani a Cookie hian marle chaklama meitein athunun Imphal Valley Hualvel district te chu an thunun vekani
March niriata ku kimi tile Central Security Force te inkara lir thei zong song tana zalen taka veiwa theina free movement thupek ti puitlin ani awanga sarkar official ten civil society shwai tu te nena injem na ansiam lai khan kangpok pi March niriata inka hai chu bo chhia tani a kha thil thlenga wang khan lal gau thang sing sit norhwai hot tu te jing mi chu ka hlum ani security convoy te chu ti to pani kangpok pi a hian ni tina lir thei chet vel na te chu hun rei vak lo chunga tan phal sakani a ma se chun hulama chuan mei chenor hwai hot tu te chuan kongpui andang le ta a security convoy po anti top ta ani kangpok pi a norhwai hot kai shwai tu committee on tribal unity ko tu chuan he district a central official te ne na in biak na nei chuan phu tani ma se AK Mishra advisor north east kai shwai MHA team chu churachan pura anjin te zoka Cookie Council chuan helai hmuna hian headquarter an nei ani ko tu member te po he meeting a hian an tela thole ni tlai thleng khan an omani he an tho soi hona chungchang hi chip chiar zokin engma hriat alani lo hetila hian Manipur Senapati district a an bus ache swala wangin border security force BSF mi pathum an thi a mi som pathum chuang an hliam bok hliam twar sipai te hi Imphal Regional Institute of Medical Sciences sa shwai ngal an ni essential lir thei chau churachan pura me chenor hwai hotu de chuan meitein athunun Imphal to Bisnupur lam atanga lir thei local te chu an enfia meitei ni lo khotlang wantlang mi pui ta po ni se lir thei tamsok chu an hnot kir le vekani kan district tan bu 5 potato LPG cylinder angchi thilpoimo phur lir thei chau kan phal sak don ani churachan pura tanga local ti lir thei chu kal tlang phal ani ang ti in kumsum thum pangami mercy thangsing chuan asoi mei chezani vel duty jinga atamzok chuan pandum anbata district ramria anthua Bisnupur le churachanpur in car buffer zone om sipai le Central Security Force 10 an enfia to hnu lir thei te an lo enfia ve zelani mei chenor hwai hot tu te jinga hian in lama na thok zirlai professional le sarkar official te po an telani political solution masaber checkpoint ta Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF mei chepol de chuan banner an siama chuan kokirama political solution om lovin free movement om lawang sarkar hian hun rei lo te chunga remna policy siam ni lovin remna om reng tur kan du ani ti antara checkpoint dang pakhata poster dang antara chuan march niriata tharum thona hliam twar te thalak an pholanga an kengtel bokani Phairon Valley area chuan sikul sumdona le na thona dang te chu apanga yin akal zel ri ani kumsang ni somni pathum mei thla a Manipur-ah namin kara boina achwa tang khan tlanglama ku kimi tele Phai Valley mei te mi te chu anin chen chiang hle a ma se sumdona lir thei te chu atlan chun zum zel thungani Manipur hi February ni som pathum khan president thunai na hnuaya dani a March ni khata security review meeting a Union Home Minister Amit Shah chuan March ni ria ta chang khan state highway ya lir thei zong zong te zalen taka kal le theina turin kai shwaya ni tur thu achwa ani lir thei chet velna a thilpoi mo tak a om rin ngam na nei ani search operation chu chunzom zel ani TMB News Network Imphal ni sompani thlathum sang ni somni panga changa thudon nei na tarlan danin security force te chuan darkar somni pali kalta chung khan National Highway NH37 le NH2 a lir thei NH37 atanga lir thei zani somli pakhat le NH2 atanga lir thei pakhat te chu thilpoi mo tak tak te phurin anin tlan po ti an soyani mun lo om zong zong aven himna khau tak chiamani boka lir thei te zalen le him taka ankal theinan mun lo om zwal bi ka security convoy po pe kani bok Manipur district ranga checkpoint za pakwa da ani a tlang le Phai Valley ate po da ani state chunga district ranga dan po chiana chungchanga police te chuan tuma anman lo ale lama state chunga thil om dan chuan mon om lam le zia om lam apan na sa le a ma se thunun hnuaya security force te chuan Manipur-ah tlang hill le Phai Valley district ka khomor le boina chwa mai theina hmuna te search operation le area domination anla nei chunzom zelani Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan Manipurin contingency fund adin theinan crore zanga karpas apuang New Delhi agency changa thudon nei na tarlan danin Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan Manipurin contingency fund din na tur korpas chengwei bel chezanga anei tur thu apuang
korpa su principal amount of money fund emo thil tumbi katana da shan athlona thil pek von chat reserve ang hi ani a sumlak luna tana sumda chatimo sumlak luna tana man chwa tura an duan ani chuan atir lama sum an huza turani a pol tante mason na thil ti bi khlop na atan tia man tura puisada ani Manipur State Boina awang hian amade changa anloin biak na chuan Finance Minister Nirmala Sitharaman soitak crore zanga korpas hi Manipurin thil thleng thut emergency expenditure a emo thil thleng tur ngai to lok lo angchi te siam thatle na tur fan anda sakhi ani nimin khan lok shaba ne na Manipur economy a that chhozel theina turin sumle pai chanpuin om thei song song an pemek ti asoya Finance Minister chuan Lok Sabha a the Manipur Appropriation Bill 2025 le the Manipur Appropriation Vote on Account Bill 2025 chungchang soi hona achang ani he bill pan hi voice vote manga pasani Nirmala Sitharaman chuan marchak state a chuan dan le thupek din munpum pui chu acha chhauzel ti asoya thil thleng chen khatti lo chu Manipura relief camp kalpui ani theina le Prime Minister Awas Yojana PPAMY nwaya cheng viable chazali pek ani to thu soyin insang sari chu muntanga insun chuak te tan china tur pek ani thu asoi tuna hian Manipur hi president thunai na nwaya a ommeka thamasa khan constitution article 356 nwaya puan chu ani wang hian state legislature thunai na chu parliament thunai na emo anwaya emo man thei ani a Finance Minister hian Manipur budget hi kumsang ni somni panga tanga sangni somni paruk chung khan parliament ta nimin khan alotar lang to a summan tur chu cheng veibel chesom thum panga le makta duai za pathum chuang ani ang CPIM terms a Manipur budget atlem tham hle namshang shang tharum thona kara JDU chuan atlin tok lo thu asoi TMP exclusive Infal March ni som panhi sang ni som ni panga changa thudon nei na tarlan danin CPIM chuan Manipur budget chu namshang shangte tharum thona poisa wanga boina sang takle na tholo na apun zel dan ngai twa turin Manipur budget chu atling tok lawa abai tham hle ti na soya JDU chuan kumtin sumle pai report nei ani na marchak state ta sumle pai din mun chu atlem hle a atling tok lo hle ni in asoi Lok Sabha chuan tholeni khan Manipur budget chu kumsang ni somni panga tanga sang ni somni paruk fiscal le supplementary demand for grant tatan an pasa hei hian tun fiscal a hian summan bel tur cheng vai bel che singa sangkhat zali somruk pathum abel cha ani fiscal hnung ber ne na khai khin chuan allocation apunga ma se mi puin tharum thona sum in de lo na sang takle na tho an nei mu mal lawa wangin mipuin an ma chon tur thil te ngai twa turin budget hi atlem hle a atling tok lawani ti in CPIM State Unit Secretary Shetty Mayam Sranta chuan morning bela shila state chunga amun nge to chungchang soi hona le zirchiana mu mal nei lavin budget hi da ringot ani thu an soibok he budget atang hian engtin nge mi singruk chuang chena nei to lote tan siam ani ang engtin nge an thil phut te chu a hwamang engtin nge chu budget chuan chura chanpur morele imphal mun chen khata in sakto te sakchat le theina tur a rulang te in CPIM try to chuan asoya state hian kumtam tak chunga tana tuilian ang me rap thak berjing ami ama chona mase he tuilian hi soi alani lawa shanta chuan poise indei lo na sang zel tur ven na atana sarkarin engmalak na nge anei ti shat kan du ani atibok budget hi azawayati pun angai hle he budget hi soi ho ngai lovin man mo taka siamani tamai ani ti in left leader chuan apua district level bureaucratic officer te chuan mi puitin he na thil thlena budget bot sei ma in anma mo an sha thiam angai photani ati JDU Manipur Unit Secretary Maisnam Norendro chuan morning bell chanchin thar la khom tu te ashil danin budget hi alung oi thak tok lo hle ani section enge musa da tangin soiselna om to a mase budget hian ram chunga ral tlan te ahwam lo ti in soiselna om to a mase ama in antan chanpuin le sumra man a om to zo kani ati Kakching district ka ral thwam le puak thai thil mu chwa ani TMB News Network Security Force te chuan nimin jing khan Kakching district ka Wangu Laipham le Warukok Hill Range ha an search operations on chwa be pui an kalpuina
ral thuam le puak thei thil da na lian tak an hu chuak ni in police te chuan an soi Assam Rifles le 2nd Mahar Regiment 10 thurin tlak tak an puanga Kakching Commando Unit Team in Somkhom Assam Rifles BSF 2nd Mahar Regiment Team 46 te chuan Wangu Laipham le Warukok hi la Zingdaruk le achan ve changa Zingdar Kwalemin sompanga chungin Operation an nei ni in police te thu chwa chuan an tarlang SMG carbine pakhat single barrel pahni pakhat modified .303 rifle USA made revolver pakhat detonator grenade pali puak thei thil kg khat le kg hniarit cartridge handset tear smoke grenade AK rifle round leaf round 81 te chu bek chunga an hmuti police te chuan an soi Wangau PSI hian case thelu ani to a chui chian me kani thu an soi bok Miswal Somrual Phai Ram District Pathuma Anman TMB News Network Imphal March ni sompani Security Force te chuan Imphal West Sali Imphal East Bisnupur District ka Miswal Somrual mun hi atangin Anman ti police ten va in khan an soi Security Force te hian ben me Kanglei Pak Community Party People's War Group active member mi pasari te chu anmana revak lo chung kem kalphal lo namun an siam tera urak chung Imphal West District ka tholeni khan anmanani heta hian 7.65 mm pistol baka magazine in lot sa silai mu pathum le SLR rifle silai mu panhi le AK rifle silai mu pakhat mobile handset som pakhat anmana until nei dang po mu chwabel ani anti police te hian pol ho tu panhi dang khurai chigang bam leikai chung Imphal East District ka anman belia chung ho tu panhi anman te chu khongbam tabam nanau meite kumsam ni pangale sichi me yam Rosan Singh kumsum thum panga te ani ti police te chuan an soi pripak pro try to pakhat laisram tomba kumsum thum paruk nia sha chu Wangu Chairel Leigang Tabi area chung Bisnupur District ka man ani boka Kakching le Bisnupur District mi puite laka dalwa puise in lak sakonga anin rolwanga man anni ti police te chuan an soyani Amit Shah Fapa anga in chala pu mi pathum chu Imphal a hruayan ni TMB News Network Imphal March ni som pahni Union Home Minister Amit Shah Fapa anga in chala pu mi pathum te chuan Manipur MLA te chu phone call mangin poisatling khom tam tham tak an pek chuan Chief Minister anni tir thai tur tho a in tiamin an lo bia ti thu ve ni khan police ten thu chuan siam heng mi pathum te hi Uttarakhand ta man phot ni in Imphala Manipur police te chuan an try ta ni Imphal police station a FIR panhi zialu nen a in zomin chuizui na hi thongalani ti police te chuan an soibok hengmi te hian Manipur MLA then khat chu phone call in an biania pu anni awanga manani a he thil thleng hi February thatop lam Chief Minister Hluin ban na athelu nu deuh luka thleng ani a Amit Shah Union Home Minister Fapa Jay Shah anga in Chalien MLA te chu Chief Minister na piturin anloin ngei tuang ngei tur tho atiamin poisa tam tham tak an deal ti police ten an soyani hengmi te hi Uwais Ahmed kumsom pakwa Nidauri Kala Etta District Uttar Pradesh omnia shiatle Gaurav Nat kumsom pakwa Bahadur Fapa Gazipur East Delhi omle Priyanshu Pant kumsom pakwa 1085A Block GD Colony Mayur Vihar Phase 3 East Delhi omte anni ole khati zong khatun chumatana kan puan theite chunile ri phot mai sela ale peka milo ngai thak sakle cheu turin kan ngen che uni e